megalayapost.news. Kinongilam Kariboy Livestock and Supplier Association RBLNSA mentakas ngi kilami sekmat ban pensyai pajba halor kajing keno jong ki persya ya ketenat pulit riboy bakidon ki pulit ki basyem pisa na ki kalimasi badia kaniru hakakat kendai terik unaiwing arajar arpusan kilalek ban ujor Deputy Commissioner Kariboy kani kajing pensyai kinongilam kani ka association halor kajing keno persya ya ki pulit Kariboy kadai ru hadian bakila deb ban penmi hakilat patai kubor bakila keno persya bakidon ki kenhun pulit ki bapan pisa ha kebala pensutu bakla da ki dekot jongki nakaliang ka association kalami ru ban pensya pajba syakilat patai kubor kadai hadian bamanta kasngi kilawan ban kendu yau senior superintendent of police banyak keran penbaik yakni kakam kabakum ka association kala keran persya ektenat pulit kabadai nakadaw kajing bom yasutu jingmut neklam dawat ya kajing shisha haba keran syakilat patai kubor presiden Kariboy Livestock and Supplier Association uba pensengan cela ulong babaro kini kajing keno persya ya ketenat pulit bakilum pisa naki kalikit masih kadai kabala pensutu bakla daki katu kini kidikon barha kajing shisha ki pulit kita lasi ya ki kali bom don kot don sela kumba ki pulit kilale baro sikata bante lakam ya ki kali bapen kenyan susu lo ongru kabasung keman kadai hadian kajing kendu mentaka sengi bat uniu he pulit Kariboy bakila ya keren sengutu bat pensyai ru ya kata kajing keno bat kum ka association ka sengu keman ru bau he pulit Kariboy ulo a kajing kular bani trelang manang ni sekmat la dadon kanu kajing e bakia kendu kim dei ban sukun tho kulmar bat ki dei ban pentip syaki he pulit kenang ban la bante lakam ya kinu ki basim kabu dona kaliang jungi Kariboy Livestock and Supplier Association adin kejingi kenduk jungi bat UDC jong Kariboy district kakat kendai terik dia ketu ke singi adin bangiladap ikran bat UDC ngila Aisyah ke kubor long bakilat patai kubor dia USP daga mensim kejing sukia ula sim ya kene kakam kabamangi ngi komplain sya UDC bat ngila ai kopi sya USP demandas ngi ke arpusan terik USP ula khot ingi ke asion de ngila dap banwan ekran bat USP de ki bakum ke asion ngi angnut ngi kerman ngi sungtenat benong kene kapor ban yethu syapi barok ke pajba ba USP upediang yangi klem da bu kano ke kendon uai yangi daka uai upen pau ke keti kemon kediang ban yarap yangi ke asion bangin dengla ban trei kini ke kam harengkat bat ke jingtip jong ka office jongu te nakaliang jongi ke asion ngi kabakam sukuman kalong bahadin ba nakabor pulit kilakang ban kit mar syodo akini ki arsengi laisngi mangai ki babun ki pajba ki don ka jingdu mensim halor kene ke kam andre ke basu tenat bau SP mentan aga jing ekran jungi ula sya banadu mentahi ba kini ki mar syodo jungi ki bala menolong ki masi ki senyang terter kin yat hi kumba juyat ki por mensua te nang ne sukman lada don ke ba ki member jong association lene ki outsider jong association ki ba kindu jing e selenti de tang nakadaw jing checking jong pulit ki national highway ne kumno ada ki don keno ke jing e kin subaban kontak sua sangi ke association kenang bengin yo ban penbaik bat ke police department nga kerpat nomor kata baru ke member bakim dai ban le trumur ban le sungsit nagbenta ke jing bit kajing biang kajing long kaway haka tem riboy jungi ban kentiu iway lot iway kajing komplain jungi shaw DC kalong ba kini ki kindet singi kadon ka kajing checking jong ki police sekine ki national highway te kidon ki para members ki ba let's say ki bombiang ki kot kesla jungi kali ne kuno ki sya ngat ka fine ka ba katkum ka jing dawa jogaan Andre kita ki perlok jungi ki ong ba ka la menlong daga jingkit masih ingin syapan san hajar dan si hajar ar hajar kumta terter Andre andang ilai keren stuk ba bat USP ong iklam sim ka angel jong ketika masih Andre habangi PUI ka news nakapor nado no musting terter sanengi ju checking ki por menmit te kata kamut tanghi kali masih andre gino kali ki bumbiangkot biang sela ya kata angin habiat ket kum ka an kata kadai kecing batai jong USP hangi ka asran
Jong ngi ka asosian bad USP hadu mentah. Hadin bangil adap menikran dak basai bad USP. Kamdon su keno ke ba wit kalalong bait ke ba bait bat ke barenti. Megalayapost.news.